Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga halaman 30. Ada Bu Liani, silakan Bu Liani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watadaraka Waya, wa titiknya di bawah Bu watadar Li. Waya. ya wayadaroka wa aliha Kurang latihan, ini watadaraka ngeblank. wa alihataka Yang panjangnya A-nya doang Ibu Ika, Bu Li. watadar Waya, bukan wata. wayadaroka wa K-nya aliha pendek. wa wata Waya. Aduh, kurang wayadaroka latihannya wa nih ngeblank begini nih. alihataka Wa yadaraka wa alihataka wa yadaraka wa alihataka wa wat yadaraka bukan wata waya wayadaroka wa K-nya ali pendek wayadaroka wa alihataka wa yadaraka wa alihataka wa yadaraka wa alihataka kemudian waja'ala fiha warosiya Rawa kebalik. Aduh kumaha ieu? Bukan pinter malah ngeblank. Ayo. waja waja'ala fiha rawasiya Wa ja'ala fiha rawasiya. Kemudian haruta wa maruta Haruta wa Maruta. Kemudian Fa'alaha fa'alaha dabi alihatina fa'ala hada bi alihatina. Kemudian qalu taqasamu qalu taqasamu. Kemudian kata fata'ata fa'aqara fata'ata fa'aqara pendek. Fa'aqara fa'a fa fa fata'aqa fa'aqara fata'ata fata'ata fa'aqara fa'aqara fa'at fa fata'ata fa'aqara fata'ata fa'aqara fata'ata fata'ata fa'aqara. Kemudian kana K-nya komisu panjang, nanya pendek. kana komisuhu Kana komisuhu Kana komisuhu. Kemudian kanu fiha fakihina kanu fiha fakihina. Kemudian fakana Waida, ha Waida, Waida, faka Waida. Waida, Waida yang atasnya. waida waida sa'alaka ibadi K-nya pendek. Wa idza wa sa'alaka ibadi. Wa idza waida sa'alaka ibadi. Wa idza waida sa'alaka ibadi.
Wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi. Ya. Ulangi Pak Ustadz. Ya. Wa ida Wa idza sa'alaka sa'alaka ibadi. wakafa bina Panya doang, kanya pendek. Ya Allah, ini Masya Allah kurang latihan ini ya. bina hasibina Wakafa, wakafa, wakafa bina hasibina. Wakafa bina hasibina. Wakafa, wakafa bina hasibina. Kemudian. Fakana akibatahuma Salah. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Tuh ditekan yang panjang-panjangnya, Bu. Fakana Tanya pendek. akibatahuma Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Rupanya nggak ngerti panjang pendek ya. Yuk. Diulang. Fakana Nanya pendek Ibu. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana fakana akibatahuma. Coba lagi. Fakana akibatahuma Pintar. Kemudian. wasohibatihi Banyak pendek. Oh, Ibu belum mengerti panjang pendek. Nggak apa-apa ya. Makanya Ibu datang ke sini. wabanini Salah, hancur itu mau panjang pendeknya Ibu. Masya Allah. Wasahibatihi wa banihi. Wasahibatihi wa banihi. Wasahibatihi wa banihi. Coba yuk panjang pendeknya Bu. wasohibatihi Banyak pendek. Wasahibatihi wa banihi. Wasahibatihi wa banihi. Wasahibatihi wa banihi. Wabanini, nininya saya lagi ke pasar, Nini Eka ke pasar. Wasahibatihi wabanihi Hi, wasahibatihi wa banihi. Wasahibatihi wa banihi. Ibu harus tahu yang panjang yang mana. Kalau ibu nggak ngerti panjang pendek ya nggak akan bisa-bisa. Ini panjang tuh Bu. Ini panjang. Ini nunnya panjang panjang. ya. Jadi ibu nggak ngerti mana panjang mana pendek nih mantobi mana kosar. Jadi nyeblos terus nyeblus ini mah. Wa sahibatihi wa banihi. Coba Bu. Wasahibatihi wabanihi Wa banihi.
wa banihi. Heeh. Wa sahibatihi wa banihi, kemudian ibu-ibu. Fala fala tolu Falanya wa mu panjang, lanya panjang. Fala fa talumuni. fala fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Kemudian Fayaqafuna waya, ada waya Bu, bukan paya. Waya. Wa. fayaqo fayaqahuna Waya wada khofu bukan waya khohu, waya khofu. fayaqafuna ada bahu. Waya khafuna azabahu. Waya khafuna azabahu. Waya khafuna azabahu. Ya alamal ghuyub fala yaqutuhu syai'in min ilmihi wa la ya'uduhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu ini. Kasihan sudah beberapa kali ngaji tapi belum mengerti mana panjang mana pendek. Tujuan tugas kami adalah memandaikan, membuat pandai ibu ini. Insya Allah walaupun semuanya adalah hakikatmu, kami hanyalah berusaha. Berikan kepandaian-Mu ya Allah, berikan kepandaian untuk hamba-Mu ini supaya bisa membaca Quran secara baik dan benar. Yang ini Bu, ya Allah ya Rabbana. Pak Faidah rokibu. Udah bagus. Rohnya pendek ya Bu. Rohnya pendek. Faidah Faidah rokibu. Faida rakibu, faida rakibu, faida rakibu. Rohnya pendek diulang lagi Ibu. Faidah rokibu. Rohnya pendek. Faida rakibu, faida rakibu, faida rakibu, faida rakibu, Faidah faida. rokibu. Faida rakibu, faida rakibu. Faidah rokibu. Ya udah sekarang Ibu dulu. Ya, terus. U utia kita bahu biyaminihi fayakulu. Masya Allah Ibu ini pinter. Sudah kenal huruf tapi belum pinter panjang pendeknya. Berarti harus belajar terus. Nah apa-apa. Insya Allah Allah mudahkan selama mau ngulang-ngulang. Utia kitabahu biyaminihi fayaqulu. Utia kitabahu biyaminihi fayaqulu. Coba diulang lagi Bu. Utia Yanya kita bahu pendek. Utia. utia Utia. utia kita bahu biyaminihi fayakulu. Alhamdulillah. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu. Yang bawah Bu. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Tapi hu yang akhirnya pendek ya Bu. Ilahahu hawahu. Ayo ulang lagi. Ilahu Ilahahu bukan hawahu. ilahahu. Ilahahu. Ilah ilahahu hawahu.
Ila ilahahu hawahu. Kemudian ibu-ibu, ibu. wala wala yakadu kudu Gudu-gudu, kudu ka mana? Kudu ka Senen. wala Guhu, wala guhu bukan ya gudu. wala yakadu yusi uh Gu, guhu heeh. Wala guhu wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusiguhu. Kemudian. maluhu maluhu wa waladuhu Wanya pendek. Maluhu wa waladuhu. Sedih banget. Pinter-pinter ya, Masya maluhu Allah. wa Mudah-mudahan Allah berikan kepandaian. waladuhu Maluhu, maluhu wa waladuhu. Maluhu wa waladuhu. Diulang lagi. maluhu wa waladuhu Kemudian wa fumiha wa ada daknya pendek. Wa ada siha wa basali. wa fumiha wa ada siha wa basoliha Wa fumiha wa adasiha wa wa basaliha. fumiha wa ada siha wa basoliha Soalnya pendek. Wa basaliha. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wa basaliha. Coba lagi. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Iya, ini kasihan banget ya. Masya Allah. Tapi tidak apa namanya juga. Kalau pinter mah gak datang ke sini. Cuman harus sabar, harus sering ulang. Gak pinter sampai akhir hidup gak masalah. Yang penting sudah belajar. Enak ya kalau punya guru, Masya Allah. Gak pinter-pinter gak apa-apa. Mau diapain lagi? Hidup kan macam-macam. Ada juga yang orang yang gak paham-paham. Ada. Tapi yang penting mah belajar dan belajar. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kayaknya internetnya bermasalah. Kafaru kafa sabaku. Ayo. kafaru Kafaru. sa- Kafaru. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. kafaru sabaku Kemudian paduku ada paduku ada biwa nuduri fadhuku adabi wa nudhuri. Fadhuku adabi wa nudhuri. Wa nudhuri. paduku ada biwa nuduri Bagus wa nudhuri. Kemudian yang bawah. fakana Nanya pendek, ibu senengin manjangin naknya ya. Fakana fakana akibatahuma. Fakana fakana akibatahuma. Ayo bu. fakana akibatahuma Pinter. Fakana akibatahuma
Kemudian fiha manafihu wa manafi'u bukan menafihu. Manafi'u. fiha manafi'u wa masyaribu. Fiha fiha manafi'u wa masyaribu. 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 Kemudian Wa baraka fiha. wa baraka fiha. Kemudian Kopa fanya kopa pendek. Fanya kopa pendek. Fanya pendek kan Pak? Iya, fanya pendek Ibu. Ko-nya panjang kopa Heeh. Yang kopa panjangnya mako. nih saya kasih titik garis ya. Ini panjang karena ada benderanya. Ini panjang juga karena ada bendera. Ini panjang karena ada meri, itu ada bebek jamati. Ini panjang karena ada bendera. Ini panjang juga. Ayo sabar ya Bu ya, nggak apa-apa lah ya. Kopa makomi wa kopa wa idi. Khafa maqami wa khafa wa'idi. Khafa maqami wa khafa wa'idi. Fa yang ujungnya pendek ya Bu. Coba lagi. Kopa makomi wa kopa wa idi. Bagus. Khafa maqami wa khafa wa'id. Kau dihentikan nanti. Terus yang bawah Bu. Wahamana. Wahamana wa junudahuma wa wa wahamana wa junudahuma kanu Khotiin. kan Khotiin. kanu khodiina. Pinter. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Didengar. Supaya pintar. Mudah-mudahan pintar. Wahamana wa junudahuma wa junudahuma kanu khatiina. Bagus. Yang ini Bu. Ayo Bu. Yang paling atas ya Bu. Bima. Bima Nah, yang paling atas. bima bima tufiduna fihi. Bima 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 tufiduna fihi. Bima bima tufiduna fihi. Coba ulang. Bima tufiduna fihi. Nanya pendek. Bima tufiduna fihi. Nanya pendek. Bima tufiduna fihi. Fi-nya panjang. Bima tufiduna fihi.
fihi bima bima tufiduna fihi Fi-nya panjang. Yang panjang bima, fihi bima tufidu sama tufidu bima tufiduna fihi 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 bima bima tufiduna bima 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 tufiduna fihi bima bima tufiduna fihi. Allah ya Allah. Astagfirullah. Ya, bima. Diterusin aja deh. ulangi lagi Pak Ustadz. Gak usah nanti ibu ulang-ulang ya dari rekamannya ya. Kemudian la taqulu. La taku La takulu ro'ina wa kulu. Alhamdulillahirabbil alamin. La taqulu ra'ina wa qulu. Yang bawah Wala yakadu yubinu. pinter. Du sama nunya aja pendek. Wala yakadu yubinu. Pendek. Du sama nunya ya. Wala Lagi. wala yakadu Dunya wala pendek. Wala yakadu yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Wala yakadu yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Coba lagi. wala yakadu yubinu. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya Bu, faqala. Akola liso Lanya pendek. hibihi Yang panjangnya wakola ko, wak so, hi, ha, sama hu kalau dibaca apa adanya. Itu doang. Yuk. pakola liso Jangan pakola. Pakola ada tasid. Pakola. pakola liso hibihi wahuwa ya yuhawiruhu Faqala lisa. فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره. Coba lagi. pakola liso Pakola jangan pakola. Pakola jangan pakola. 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 lisahibihi wahuwa Wahua. yuha Wahua. wahuwa yuhawiruhu فقال لصاحبه وهو يحاوره. Yang bawah Bu, fagulibu. pagulibu pagulibu hunalika Fagulibu. Fagulibu hunalika. Bagus, kemudian Taroka Kanya alumu pendek, lunya pendek. Taraka alu Musa wa alu Haruna. taroka alu Musa wa Tanya panjang. alu Taraka alu Musa
wa alu Harun. Nabi Musa sama keluarga Nabi Harun. Taroka Taroka alu Musa wa wa alu alu Harun. Haruna. Ayo lagi. Taroka taroka alu Lo-nya Musa. pendek, yang panjangnya A-nya doang. Taraka alumu, taraka alu Musa wa alu Haruna. Taroka alu Musa wa alu Ya Haruna. udah, sekarang dulu ya. Taraka alu Musa wa alu Haruna. Kemudian yang bawah. Kalimatuna Tunya li pendek, kalimatuna, kalimatuna, kalimatuna. kalimatuna li ibadina. Dinya pendek, kalimatuna li'ibadina, Ibadina. kalimatuna li'ibadina. Ini susah mulutnya ya, panjang. Tapi udah pinter hurufnya ini. Ayo tinggal ngelatih, ayo. Kalimatuna li ibadina. Dinya pendek. Kalimatuna li'ibadina. Dinya pendek. Kalimatuna li ibadina. Iya. Kalimatuna, kalimatuna li'ibadina. Kemudian Warasulah warasu panjang. warasulahu wa kubitu kama kubita. Kunya pendek. Warasu Warasul warasulahu kubitu kama kubita. Ya ulang. warasulahu kubitu Warasulahu warasulahu warasulahu. warasulahu kubitu Kunya kama pendek. kubita. Warasulahu warasulahu kubitu. Kunya pendek. Warasulahu Tunya kubitu panjang. Warasulahu kubitu kama kubita. warasulahu kubitu Kunya pendek. kama Warasulahu kubitu kama kubita. kubitu Susah banget kama ya Allah. kubita. Kubita. Warasul Belajar dari susah warasulahu tapi harus salah. kubitu kama kubita. Alhamdulillah. Warasulahu kubitu kama kubita. Yang bawah. Wakanu wakanu lana abidina. Wa kanu lana abidina. Alhamdulillah pintar ya Allah. Yang berikutnya. Yuqatiluna fi sabilihi. Yuqatiluna fi sabilihi. Pintar. Kemudian. Lahu. Lahu 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 biro jikina. Jinya pendek ibu. Lahu. Lahu lahu biro jikina.
lahu bi bi lahu lahu raziqina. birozikina. Diulang lagi. Lahu. Lahu birozikina. Jangan diputus-putus. Namanya siapa? Li, Yani, Jakarta. Jangan. Lahu, lahu, lahu Lahu biraziqina. Lahu, lahu biraziqina. birozikina. Lahu, lahu Lahu biraziqina. Lahu biraziqina. Lahu biraziqina. Coba lagi, Bu. birozikina. Alhamdulillah. Kemudian fadabahu. Pada bahu Danya pendek. Fadabahu, fadabahuha, 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 fadabahuha. pada bahu Danya ha pendek. wama Fadabahu, pada fadabahu, bahu fadabahuha. Danya pendek, Bu. pada bahu ha wama kadu. Fadabahuha wa ma kadu. Pada Fadabahu, wama fadabahuha wa ma kadu. Fadabahuha wa ma kadu. Fadabahuha wa ma kadu. Coba lagi. pada Pada bahu bahu. ha Pada. pada bahu Ya Allah, ha Ibu. Lidahnya kenapa, Ibu? Banyak istighfar, Ibu. Banyak istighfar. Talkur ma'asi, tinggalkan maksiat. Banyak istighfar. bahu Pada bahu. pada Pada bahu. Danya pendek, Bu. pada bahu ha wama kadu. Alhamdulillah. Walaupun dunia belum benar ya. Fadabahuha wa ma kadu. Fadabahuha wa ma kadu. Fadabahuha wa ma kadu. Fadabahuha wa ma kadu. Insyaallah Ibu sering ulang aja. Ibu hurufnya udah kenal, cuman panjang pendeknya masih jeblok ya. Harus ulang. Ibu alhamdulillah walaupun terpaksa Iqra 3-nya sudah tamat, Ibu boleh ke Iqra 4 berikutnya ya. Kota Ibu tinggal 1 insyaallah. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.